2025. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tayari bidasubirwaho Perezida Samia Suluhu Hassan akaba yongeye gutorerwa kuyobora Tanzania ku majwi 97%. Samia Suluhu Hassan. Abanyatanzania ntabwo babyumva neza uburyo yongeye gutorerwa kuba perezida wa Tanzania. Imyigaragambyo irongera irakomeje. Iyi ni Tanzania y'uyu munsi. Wowe icyo usabwa gikomeye gukanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ibiri kubera muri Tanzania. Nta handi uzabisanga ibyizewe by'ukuri usibye kuri Afande Empire. Afande Empire, tuvuga ukuri, dukora amateka. Afande Empire, tuvuga amateka, dukora amateka. Wowe icyo usabwa gusa no gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira. Ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan wa Chama cha Mapinduzi CCM. Umukuru wa komisiyo y'amatora Jacob Mwambelege ubwo yatangaza ko Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora ya perezida mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM. Umukuru wa komisiyo y'amatora yavuze ko Samia yatowe n'abantu miliyoni hafi 31 bangana n'amajwi 97.36% mu matora yitabiriwe ku kigero kigera hafi kuri 87% by'abantu miliyoni 37 y'abantu 600 biyandikishije gutora. Ubwo yakiraga icyemezo cy'intsinzi ye kuwa gatandatu, Samia Suluhu Hassan w'imyaka 35 yagize ati: tunabishukuru sana. Turashimira abashinzwe umutekano batumye urugomo rudahagarika gutora. Nanone kandi yagize ati: leta yamaganye cyane ibikorwa by'urugomo byabaye. Ibi bintu byabaye ntibyari birimo gukunda igihugu habe na busa. Nyuma y'iminsi y'uruhurirane rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, imyigaragambyo n'ubushyamirane hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano, komisiyo y'amatora y'igihugu yatangaje ko Perezida Samia Suluhu Hassan yongeye gutsinda amatora ku majwi arenga 97%. Ikintu cyateje impaka nyinshi mu gihugu no hanze yacyo. Abaturage bamwe bakomeje kwibaza ku bwisanzure bw'ayo matora, mu gihe abandi bashyigikiye intsinzi ya Perezida Samia Suluhu Hassan bavuga ko ari ikimenyetso cy'ituze n'iterambere igihugu cyabo kimaze kugeraho. Abandi bakamagana ihohoterwa rikomeje gukorwa n'inzego z'umutekano. CCM Samia Suluhu Hassan ahagarariye rimaze imyaka hafi 50 ku butegetsi. Yahisanzwe ryitezwe na benshi gutsinda amatora n'amajwi menshi cyane. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bajyaga guhatana nawe bya nyabyo. Umwe yarafunzwe aregwa ubugambanyi, ikirego hakana cyane yivuye inyuma. Undi yangirwa kwiyamamaza ku mpamvu za tekinike zishingiye ku mategeko. Ibyo byatumye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ashinjira leta kubangamira demokarasi, ibyo leta ihakana. Amashyaka mato 16 niyo yemerewe guhatana na CCM kuko babonaga nta kintu bibatwaye. Muri yose nta namwe rifite amateka yo gushyigikirwa cyane n'abaturage. Aya matora yaranzwemo n'imyigaragambyo iri mu rugomo mu bice binyuranye bya Tanzania guhera ku munsi w'amatora wo kuwa gatatu ndetse kugeza n'uyu munsi. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Chadema ryavuze ko abantu bagera kuri 700 biciye mu gukozanyaho n'abashinzwe umutekano. Abaturage hirya no hino basakuza bati: ntidushaka CCM, ntidushaka CCM. Mu mijyi nka Dar es Salaam n'ahandi henshi haracyagaragara imyigaragambyo n'imidugararo ikomeye cyane. Ibikorwa by'ubucuruzi biracyafunze ndetse n'ingabo ziri ku mihanda mu rwego rwo kugarura ituze. Ese ayo matora yaranyuze mu mucyo koko? Icyizere cy'abaturage ku matora akurikiza amahame na demokarasi kiracyari mu bibazo byinshi. Imyigaragambyo iracyakomeje mu mijyi mikuru. Abaturage bamwe basaba ko amajwi yakongera akabarurwa neza.
abandi bakamagana ihohoterwa rikomeje gukorwa n'inzego z'umutekano. Ubu isi yose yitegereje kureba uko umuyobozi Samia Suluhu Hassan azafata abaturage kugira ngo igihugu gisubire mu ituze kandi hagaruka icyizere mu matora y'ubutabera n'ubwisanzure. Ni intangiriro y'igihe gishya cya politike muri Tanzania cyangwa ni ugusubira inyuma mu mateka y'ubutegetsi bukomeye? Ibi byose nibyo bizagaragaza icyerekezo igihugu kizafata mu minsi iri imbere. Wakoze gukurikira Afande Empire. Afande Empire, tuvuga ukuri, dukora amateka. Hatutaki CCM, hatutaki Idi Amin mama. Afande Empire, tuvuga amateka, dukora amateka. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira.